بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الكرام والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. nam musidɓe julɓe surtout eɗo ndaroɓe Jama TV, haray on salminama ko kala ka wonɗon meɗen landostana ala e moɗon haray men wota ala amen meɗen e jam. haray hiɗon salminana ko kala e ko wonɗon meɗen torani on jam e kisiye. haray hande kadi en hewtiti ka télévision meɗen ɗo Jama TV. haray miɗo seeditana hoore an seeditano on ala reweteɗo nafa rewɗo on lorra mo rewali on sina Allah subhanahu wa ta'ala. kala ko rewa ko tayna Allah subhanahu wa ta'ala haray ɗum ɗon ko mere, haray koko ruttoyte e jommuɗum yawmal qiyama wona ko nafata ko Allah subhanahu wa ta'ala to woni ko rewete Allah wahidun. haray hiɗen seedite oɗo nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alayhi wa sallama ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko nelimo ko sikki o ala e muɗum nelirmo diina gonga. hay e goto kadi arata ɗo hande kadi nelaɗo ɓawo nelaɗo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. hay e goto nelitake ɓawo nelaɗo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ko nelaɗo woni timmode annabaɓe. ay khatimun nabiina ko kanko woni timmode annabaɓe. nelaɗo hay goto wawata arde hande kadi Allah nelata hay goto hande kadi damugal ngal fermama. ko wontun non ko nelaɗo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam addi kon ɗum ɗon hino heddiɗo ɗum ɗon ñande be ñande heɓoto yottimɓe nen ɗon ha ila yawmil qiyama, ha ñande dargal dari, ha ñande Allah subhanahu wa ta'ala huɓini aduna mum on. ñande be ñande kaɗo dina ka yottinay ka yottinte, ñande be ñande ka évolué ɓuuri ka wonnoɗon. ko waɗi nelaɗo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam maki ko roni annabaɓen ko karma ko ɓen janguɓe ɓen. ay wona Allah subhanahu wa ta'ala noon e wa ja'alna fil ardi khalifa. ɓeɗo karma koɓe heddiɓe ɗo hino toppito ɗo alquran eno lansude alquran an bimɓe kikita ko ɓeɗo woni remplaçant annabaɓen ka ɗo. fami bon parce nde tawde nelaɗo arata hande kadi ɓeɗo hande kadi ko ɓeɗo karma koɓe woni remplaçant nelaɓen. fami ko yottinowo ko nelaɗo addi kon woodi hande kadi, mais hay goto neletake hande kadi. ay wota hakkil jaɓu ɗum wawata sellude la. khatimun nabiina telema ɗo Allah subhanahu wa ta'ala fermidan kanko woni imamul mursalin khatimun nabiina. ay hiɗen seedi tawaɗo nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko nelirimo diina gonga. fiyo o feññin kaɗo diina e hoore ko wiyete ko diina kon hoppo ara wona diina. wonano Allah subhanahu wa ta'ala wiiri noon ba'da auzu billahi minash shaitanir rajim wa man yabtaghi khayral islamu dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. kala ɗaɓɓuɗo ko wona l'islamu diina haray on ɗon ko perduɗo, o jaɓantake ɗum ɗon wa huwa kadi fil akhira wakka ko lakara ko jeyaɗo e perduɓe. e yo e jaka holli hino woodi nangayɓe goɗɗum go adla goɗɗum go inna ɗum ɗo ko l'islamu hara wona jeyaɗum e l'islam. wonani Allah subhanahu wa ta'ala wiron to hiɓe ƴetta ka deftere hiɓe winda inna ɗum ɗo ko immorde Allah subhanahu wa ta'ala, ɓe inna ɗum ɗo ko immorde deftere Allah nde
hara wana immorde deftere Allah nde ay liyashtaru bihi samanan qalilan fiye ɓe ƴetta ɗum tun ɓe sotitira ɗum ceggolo e fanɗu koy e manipulugol hakkillaji yimɓe ɓen ko ɗum waɗi toujours Allah subhanahu wa taala heno yewta wa in tanaza'atun fi rayhin farudduhu ila allahi wa rasuli kala ko jiɓi on bon tawn ɗaɓɓu solution hay fusisinaka alqur'ana e ka sunna nelaɗo kala ko jiɓi on ko yowiti e dina kan kala ko jiɓi on ko yowiti hay affaire aduna yanko on wo tawn ɗaɓɓu solution sinaka deftere alqur'ana e ka sunna nelaɗo ayi wona nelaɗo on makirno wona nelaɗo on wona hazzatul wada'a wona nelaɗo makirno noon o inni mi acciri on piiji ɗiɗi en tant que hiɗon jogitiri ɗon on majjata lawol ngol on torampotako alqur'ana e sunna si goɗɗo addi ɗo goɗɗum tawi hakkille ma ɗen waɗi e ɗiɗi ndaaru ka alqur'ana ko honnum alqur'ana yewti fi ɗum ɗo ndaaru ka sunna ko honnum nelaɗo yewti fi ɗum ɗo ay par ce que ko nelaɗo mouhammadou sallllahu alayhi wa sallam tum woni ko ñentinte ko nelaɗo woni tugorgal meɗen ayi wama atakumur rasulu fa khuzuhu wama nahakun anhu fantahu ay ko nelaɗo tum woni ko ñentinte kala ko goɗɗo addi ɗo ndaaru ko honnum alqur'ana yewti fi muɗum si ƴetta ndaaru ko honnum nelaɗo mouhammadou sallllahu alayhi wa sallam yewti fi muɗum si ƴetta ay kono ko honnum tampini jamaji ɗin ɓay ɓe jangata l'islam kitaballah wara a zuhurin hiɓe ƴetti deftere ala nden bogi ɓaawa maɓɓe ay kala ko ɓe wolana ko ɗum ɗon ɓe woni gonginde ay ko ɗum waɗi neɗɗo on toujours en yewta e neɗɗo on il faut que anda feccere haysi ko feccere dina ma kan an wota wono neɗɗo landotoɗo tun tawno neɗɗo landoto tun an kadi a anda hay hunde ay ko heɓata ɗum ɗo noon on ko angal janngugol ngol nde tawde noon jullo il faut que ma o janga par ce que nde Allah subhanahu wa taala nde faalano nelude nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam kon ngono oyni iqra nubbiya bil iqra nelaɗo o waɗirama annabi ngol ɗo sorti wal iqra holli neɗɗon quelque soit ko wata wonde il faut que janga iqra bi ismi rabbi kallazi ay khalagal insana min alaqin neɗɗon il faut que janga landagol tun ɗum ɗum wawata yonude ay haray hiɗen mawlo e Allah subhanahu wa ta'ala bone fittandu wonkiji meɗen nde tawde inna nafsala ammaratum besuuy ay wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa karhul lakum ay wa asa an takrahu shay'an wa huwa sarrul lakum ay hino heewi neɗɗon ko yiɗata hunde tawa hara konko yiɗi ɗon ko bone wonandemo ɗum ko nambara wonandemo ay heewi neɗɗon ko añata hunde hara konko añuɗa ɗon nafoore ma nden ko ɗon woni ay ɗum ɗo fof ko wonkimaki ay ko ɗum waɗi kombaji ɗin fof no sattigoy kono ko ɓuri wonde combat ko hakkunde aden e wonki makko kin haɗugol ki e ko welataki kon nde tawde si tawi woni hawrodirade ko Allah subhanahu wa ta'ala yiɗi yarli ay ɓay hiɗen andi no woodi ko nelaɗo maki wono woodi nokkugo hay ƴettugol kaafa haɓida e heferaɓe ɓen ko ɗum ɓuri wombude ɓuri wonde facile e di haɓadugol e wonki mon kin ko welataki kon ay haɓadugol e wonki mon kin ko welataki kon hino satti dey ay toujours harayno yewtirɗen noon émission men wariti ɗon nde wiwɗen neɗɗo on nde tawde si tawi woni a gonɗini Allah subhanahu wa ta'ala a gonɗini nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ay o wi dagantako ma an neɗɗo on nde welda e kala lundiɗo ko Allah yiɗi kon lundi ko nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama yiɗi kon ay on andi probléme jihadi ko ɗo fuɗɗi ay waqul ja al haqqa wa zaqal batila innal batila kana zahuga on andi ɓawo gonga on arde feeña tawno hari fof ko gotum ay fof no newdiri ko nde tawno hande kadi maguɓe e condi sendodira ko ɗon probléme on ari ay ko ɗum ɗon noon continue hakkude meɗen ha joni ay Allah subhanahu wa ta'ala o wi giggol aduna e giggol laakara wata wonde e ɓernde wotere ay hiɗa jaɓi Allah hiɗa jaɓi seytane la wawata wonde e ɓernde wotere wona woniri noon ndiyam ngen e yiite ngen wawata wonde nokku gotum ay
par ce que ɗin ɗon ɗiɗi si fotti ko ɓuri ɗuma doole wo ñifay ɗuma si ndiyan ɗan tawi ko ɗum ɗon ɓuri yiite ngen ɗuɗude ndiyan ɗan ñifa yiite ngen kono siko yiite ngen kadi ɓuri ndiyan ɗan ɗuɗude yiite ngen kadi ñaamay ndiyan ɗan ayi ko non woniri kadi neɗɗo on a wawata hiɗa yiɗi aduna hiɗa yiɗi laakara fami sellata ɗo kadi holli goɗɗo si tawi woni hiɗa gonɗini Allah subhanahu wa ta'ala hiɗa gonɗini laaɗo Allah subhanahu wa ta'ala hiɗa jaɓi wonano o wiiri noon wa man ata ar rasula fagadi ata allahu kala ɗoftiɗo nelaɗo haray o ɗoftiki Allah a wawata weldude o saliɗo Allah sali nelaɗo Allah ayi ɗum ɗon o wi walaw kana aqraba qaribin ɗum ɗon o wi haysi tawni hara ko nena goto mara ko mawduɗa e reedu woturu ayi bon oyni haysi tawni ko baba ma wa halla ko gorol ma ngol fop a wawata weldude e maɓɓe ayi eɗon andi hoggo Allah subhanahu wa ta'ala ini kala julɗo jogitiɗo hefera ɓe jaatigi o accin ɗon gonɗimɓe Allah subhanahu wa ta'ala ɓen falaysa minallahi sayun haray o laataki ko Allah hay pus haray o laataki Allah hay pus na ɗum si a woni julɗo haqqan jaɓɗo nelaɗo e Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wawata e weldude e yedduɗo Allah subhanahu wa ta'ala gonɗimɓe jaɓuɓe Allah jaɓi nelaɗo ɓen no ɗon iɗon andi o inni iɗon andi Allah subhanahu wa ta'ala o wori ko inni wa man tasabbaha bi qawmin fa huwa minhum eyi goɗɗo fof en fof meɗen hiɗen du'a rentade ɗo moƴƴa wa man tasabbaha qawmin fa huwa minhum kala nandintiniɗo yimɓe kala jokkuɗo yimɓe ko e maɓɓe o jeyoyte ayi ko e maɓɓe o jeyoyte ayi hiɗen andi ko ɗum waɗi si yahi ha dargal ngal sattoyi hiɗen andi mofte nelaɗo ɗen ɓe yahoyay ka wewndu kawsara yaroygol ayay malaika ɓen hino ƴetta ɗon ɓole yiite luuboɓe ay nelaɗo ma ka acciteɓe ɓeɗo ko jaaɓe moftani ɗen ko jaaɓe moftani ɗen malaika ɓen inna la Muhammad ɓe jeyaka e ma ɓe sansino ayi bon ɗum ɗo holli ko ɗum waɗi so nelaɗo maki to o inni kaɗo diina ka feccoto pecce 97 ɗeɗo pecce fop naatuya yiite ha heddo wotere sabaɓe maki nelaɗo ko fedde honde natoyta alijanna honden natoyode alijanna ko nen ɗon men landi men landaki ɗera natoyo jeyiti ɗen nelaɗo maki ko kala jokkuɗo komi jokki kon o sanzali komi addi kon ha mayde den tawimo e hoore ɗum ɗon e jaka kala sansuɗo ko nelaɗo addi kon haray on ɗon o jeyaka e nelaɗo hay noon so tawi ne jeyama e mofte nelaɗo kadi noon goɗɗo fof goɗɗo jiyeede e mofte nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ɗum ko ɓural mawgal neɗɗo si tawni a jeyama e mofte nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam hiɗa du'a e townude balaje hiɗa du'a weltade hiɗa du'a mantade sabu nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam himo yoni ko mantore ay tawede mofte nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko ɓural mawgal sabu nelaɗo maki mofte hay goto natoyta aljanna si natuma mofte an ɗe min naati kono kay mom si tawi woni a jeyama e mofte nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala inni ko taga adna kon fop ko sabu nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam woni komi tagiri ay si tawi woni a jeyama e oɗo o wi'i kadi mofte ɗen fof natoyta natuma mofte an ɗen naati teddeli ɗuɗuɗi piiji heewɗi wona andanɗa hino woduna e woɓɓe goo so tawi woni moftaji goo siɓe waɗino bone hum ko ɗon e ɗon ɓe halkete bon enen nelaɗo waɗani en torani en waɗani en dambugal tububuye teddeli ɗuɗuɗe sattedeji heewɗi teganoɗi ɗe moftaji arani ɗum ɗon fof enen nelaɗo en hoyfinani en sabu teddingol nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sabu yiɗugol nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wona no andirano ɗon noon ɗe julɗe joyɗe wonɗen e juulude ɗo ko julɗe 50 wonuno ko farlano ko sabu toragol nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ɗuyta ha woni joyi e goɗɗi goo kadi e goɗɗi goo ɗi anduɗen e ɗi en anda bon ɗum ɗo fof nde tawde kadi ɗi a moftaji nel arani fof kamɓe si ɓe waɗino Allah subhanahu wa ta'ala tun Allah subhanahu wa ta'ala halkayno ɓe ɗon
enen Allah subhanahu wa ta'ala e nelaɗo torani en ɗum ɗon fof o wi si tawi woni en waɗi bakkatu yo Allah subhanahu wa ta'ala accan en yo jonnu en tan daren si tawi woni en wawa tubude Allah o yaafo en o waɗani en dambagal tububuye ayi Allah subhanahu wa ta'ala wi nelaɗo ɗum ɗo fof mi okkima o wi kono noon mi oyni mi halkirta moftaji ma ɗin waɗano mi halkirno moftaji arane ɗin noon kono noon kala wonɗo ton o sali tubude ha mayde nde nangimo ɗo o ari o tawilan ɗo mi lettaymo lette musuɗe mi nangaymo nangal yagginaygal ayi ko ɗum woni kay mom neɗɗo kay koyno duwa dartude hoore muɗum hara in naali ɓay komi paykum min komi kecco ƴiƴan keccan diway ande ngol wona konngol julɗo noon ko waɗi diina kan kadi kaka jeunesse ma ayi kaka jeunesse ma wata gollude diina nafa ma ñande woni wawata hoore ma si yehi ha woni mawɗo a fawri ken hoggo hande kadi ko timmingol wonɗa eyi jonno an si a jiyama e ɗeɗo moftanelaɗo mouhammadou sallllahu alayhi wa sallama a okkama ɗum ɗo fof a ɗaɓɓi goɗɗum goo ko kipa jiɗama haqqille ɗen hara wona andugol ko honnum nelaɗo waɗi jokka ɗum wallahi haray a ɗayni hoorema a trompi hoorema a janfike hoorema eyi ko ɗum waɗi noggo so wi ko hombo wawi gollude diina ko on mo hulata feloɓe telemme ka diina andi Allah subhanahu wa ta'ala nokgo o wi tikkere nene e baba hino tikkina Allah subhanahu wa ta'ala ay kono konto nokgo o wi ɗofto nene ma e baba ma en tant que ɓe yamiralle ma yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala si ɓe yamirima tun yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala ɗon wota ɗoftoɓe ko waɗi noon an ɓiɗɗo on wo nene ma o bamma o fiyake mon on kaka an ɗo Allah subhanahu wa ta'ala woni ruttorde moɗon ɗon andi ɗon andi ka yowtiɗa e ko yawma yafirul mari min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi ɗon an ñande dargal ko nde nene dogoyta ɓiɗɗo dogoya nene bon ñande dargal a taway ɓiɗɗo sokola nene sokola ɓiɗɗo nden ñande mo kala e moɗon sa anun yuhonihi nden ñande mo kala e moɗon hino mari fiyake yonayɗo ɗum jonnon si tawni ko nene ma walla bamma sakkotanma e gollugol diina ma ko weldiɓɓe ma ko waytata siga ɗin ɗon piiji hiɗen andi nokgo ka qur'ana to e mi yeggitoɗon seeɗa no oya on ardi hiɗen andi ɓeyni oya nde jatigijo makko noddunomo e ko boni ha o faalamo notade kono yayi ha Allah waɗi o waɗi roccu o arti ka diina nde ɓe mayino kamɓe ɗiɗo o yi jatigi makko ka yiite hino lette ton o wi emba jatigi an o ni seeɗa o naɓalan ka yiite seeɗa o lutinanmi seeɗa o perdinanmi ayi bon i tawi woni noon ko jatigi ɓe wonnoma e sakkade kaɗo diina weldiɓe ma nene e baba gorol e dewol ko waytata sega ɗiɗo piiji ñande noon hewte ɗon ka Allah subhanahu wa ta'ala tawde ñande ha mo kala e moɗon no mari fiyake yonayɗo ɗum wiya Allah subhanahu wa ta'ala honnum Allah subhanahu wa ta'ala inino toon anna khala o innino to ko woni annala nalla halaqana warzaqana Allah subhanahu wa ta'ala taggino en o arsiki en o waɗi en no wuriren ha weweregol Allah subhanahu wa ta'ala walam yatrukuna hamalan Allah subhanahu wa ta'ala o addalen ko adna ɗo o akkitiri en ni tum ay bal arsala ilayna rasulan o neli nelaɓe e meɗen fi honnum ha anden ko ɗo wonɗen reweten heeɓe moƴƴere nden joni en acci ɗum ɗo fop en jokki weeli foti goɗɗum go ñande noon hewtoy noon tawi nden ñande nene no mari fiyaka yonayde ɗum baba no mari fiyaka yonayde ɗum jatigi ma nden ñande no mari fiyaka yonayɗo ma nden ñande hiɗa wawi dariyade yeeso Allah subhanahu wa ta'ala inna min de ko nenan haɗino walla ɗum ɗo walla ko baba walla ko jatigi an ɗum ɗo nden ñande fof moɗon on kafoya perdidi ay ala ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala wi waɗi so neli nelaɓɓen o addi alqur'ana o addi sunna ala wo e moƴƴere sina nelaɗo tindini en ka moƴƴere nden heɓoto ala wo e bone kadi sina nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tindini bone on ka heɓoto ko fi wata neɗɗo on dara yeeso Allah subhanahu wa ta'ala o wiya Allah ɓay ko men a andi nana men kon to moƴƴere nden heɓoto ko ɗum hayno men rewe ay Allah subhanahu wa ta'ala ko ittugol hujja ko ittugol hujja e hoore makko neɗɗo a wawata daro yaade yeeso Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah min ko ɓaymi andano ko ɗum hayno mi rewe la par ce que hande dina kan honto woni ka ala hay leyɗe heferaɓe ɓen hande leyɗe heferaɓe ɓen ɓe yiiɗa nanugol hay inde Allah hino wowle ma nelaɗo hande ko honto yata ka tatahara dina kan hewtali ala ila funnangue yahirnangue ala ka yata hande tawata ara julɗo ala ɗon islamu ala ɗon
eyi ko ɗum waɗi so yiniro daganta ko neɗɗo on tawde nde o gonɗini Allah subhanahu wa ta'ala nde o welda on yeddude Allah subhanahu wa ta'ala hay si tawni non woni ko gorol ma ngol fof ko waɗi noon ɓe gonɗinɓe Allah subhanahu wa ta'ala kataba fi qulubihimul iman Allah subhanahu wa ta'ala waɗi gonɗinal nder ɓerɗe maɓɓe ɗen ayi o waɗi gonɗinal ɓerɗe maɓɓe ɗen ayi o naaduyayɓe aljanna kadi o inni ɓeɗo ko ɓe woni fedde Allah nden ande noon fedde Allah nden ko ɓe woni maloyteɓe o inni ilamu andu irsidakallahu Allah subhanahu wa ta'ala fewnima oɗo neɗɗo ay o fewnirima honnum li ta'ati sabu ɗoftagol mo ko jelo Allah subhanahu wa ta'ala tagita e mara noppi mana wowlete ɓe nanata ko jelo Allah subhanahu wa ta'ala tagi tawata hara ɓe timma fondo ala faamu ala ko jelo Allah subhanahu wa ta'ala tagi tawata hara koyɗe ala walla juuɗe ala bon an noon Allah subhanahu wa ta'ala tagima o waɗanima noppi o faaminima o naninima o timminanima ɗi fop teremaɗen fof o timminanima bon inna noon an hiɗa wakkili piiji ɗin fop aduna yankon fop hino jaranmaɗe 9 mais ko Allah subhanahu wa ta'ala yamirma kon ɗum ɗon a wakkilaki no wiir noon wa ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'buduni mi tagirali masina fiya rewan o tagguma o timminanma tere ɗen fop tawi piiji ɗin fop aduna yanko jine fof hiɗe wakkilani mais fino andira Allah subhanahu wa ta'ala ɗon on no teddi e ma ayi oyni oɗo o fewnima li ta'ati fiya ɗoftomo oyni annal hanifata ande noon diina kan millata ibrahima ayi ko diina annabi ibrahima kam mana ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala fandi ɗo diina kan fop kaka woota ko honno waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala sappiɗo diina annabi ibrahima on andi neɗɗo kala e diina mum kan Allah subhanahu wa ta'ala e neɗɗo kala hino yaara embere imanu mum on ay bon ça fait kono Allah subhanahu no annabi ibrahima rewiri Allah subhanahu wa ta'ala non enen heddiɓen fop ko noon Allah subhanahu wa ta'ala yiɗi rewira mo anta abudullaha mukhlisina lahu dina rewgol Allah laɓɓinana mo dina kan pos laɓɓinana ka pos ko aldawo e gatte hay fus ay hara dina ma kan ko laaɓa ka pos on andi annabi ibrahima kanko noon o rewiri Allah subhanahu wa ta'ala o laɓɓin dina kan fes ay ɗum andi ko ɗum waɗi so Allah subhanahu wa ta'ala inni wa ja'alna ibrahima umma annabi ibrahima tun min waɗimo mofte kanko tun o waɗama mofte ay so ndaari ɗon isto annabi ibrahima on taway ko ɗum ko o ñantinte kon no heewi ndaare makkatel mukarrama ndaare julde donkin ɗum ɗo fof ko annabi ibrahima wona e ñantinede ɗum ɗo holli neɗɗo on si a jaɓi Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala teddinte o waɗan fase fiyake ma on mutata ha ñande ndaare ɓe ceerno e mawni ɓe feƴƴi ɓe wona imamu maliki en sirin touba en ko waytata wona siga ɓeɗo fi maɓɓe mutata ha ila yawmiddin ko islamu tun wawi ɗum ɗon ayi a yeyi ɗo goɗɗo ɗo joni hay tewnira ko président de république sa moyta ko ha seeɗa ko ha feƴƴa tawa fima on majji ayi kono ɓeɗo fi maɓɓe ko ha ila yawmiddin par ce que ko Allah subhanahu wa ta'ala ɓanti fi maɓɓe ayi diina kan fi makka yanata ha ñande ayi ko ɗum waɗi inni ko nde rewirtollan no subhano annabi ibrahima rewirimo noon ay ko ɗum ko kan diina ɗon Allah subhanahu wa ta'ala anta abudullah ko nde rewata Allah wahdahu kanko tun mukhlisal lahu diina hara ko e laɓɓinanɗe mo diina kam ay wa bizalika ko sabu ɗum ɗo amara Allah subhanahu wa ta'ala yamiri jami annas dendangal yimɓe ɓe siga no Allah no annabi ibrahima rewiri Allah subhanahu wa ta'ala noon ko noon o yiɗiren fopp meɗen rewirmo ayi eɗon andi hoggo himo wito e nelaɗo ittabi millata abika ibrahima jokku diina baba ma kan ibrahima ko ɗum o fandi ɗon mana diina kan fopp ka woota mais ça fait sa yiɗo jamaji ɗin hino lurri
sayɗo ñande be ñande jule ɓen feppa hino lurra hino wadde ñande be ñande confusion warde hakkunde jule ɓen ko honɗum waɗi par ce que hino woodi jaɓuɓe rewirgol Allah subhanahu wa taala no wiiri ɗo ni comme no annabi Ibrahima rewiri Allah subhanahu wa taala noon hino woodi ɗon noon woɓɓe goo kadi safi ɓe reway Allah kono koye hoore ko welata ɓe kon kala ko diina kan addi tawi ɗum ɗo welata wonkiji maɓɓe ɗin ɓe ƴetta ɗum ɗo ɓe waɗa ɓaawo maɓɓe ayi si hunde yani ɗo hiɓe wakkili landagol ɗo ha ɓe heɓa karma koɓe wulure ayi en tant que ɓe heɓali wiwɗo ɓe a modi ɗum ɗo ko ɗuma tunni ko jokke ɗum ɗo hino dagi ay hara hiɓe jokki hiɓe landade ayi karama ko en ɗum la jokki ɗum ɗo kono ɗen ko ɗum islamu wiye ɗum ɗo ende mo jokki ɗum ɗo si tawi wononi he islamu de jaɓa ɗum ɗo nan islamu no raɗi ɗum ɗo islamu jaɓali ɗum ɗo hiɓe andile ko ɗum ɗo woni golle maɓɓe ɗen hayta ɓe yimmo kadi ɓe yaaɓe landoyo goɗɗo goo kadi islamu de jaɓa ɗum ɗon islamu no raɗi ɗum ɗon hiɓe wakkili landiyagol kadi goɗɗo goo ha sayi ɓe heɓoye innuɓe modi tata ɗen ko haala tun noon modi wolay tun woni hande kadi ɓe heeɓi kaɓe fengo minen de karama ko karen in ɗum ɗo de ɗaharayde ɗa wawi jokkode ɗum ɗo ne waɗi ɗum ɗo islamu raɗaki ɗum ɗo ayi ko ɗum waɗi probléme on par ce que dina kan ko woota saria on ko gooto saria l'islam on ɗo makkatel mo karama on ko on woni sénégal ɗo ko on woni guine ko nakiri ala benna différent ayi bon si tawi woni noon ko ɗaɓɓugol ko welata wonki maki ha hawrodira ko welata wonki maki ɗum a landoto ha heɓoya ha hawra e karmakoɓe ɓe ne laaɗo wowluno fimoɓen ka hazzatul wada o ɓe innuno ha sa baɓɓe lanni ko honnum o wi ɓe jangguɓe bomɓe ariyeye ɓawo an ayi a landoto ɗo ha sa hawroɗare ɓen fof ɓe dagginanama ko Allah subhanahu wa taala harmini kon ay jokka yawma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi ñande noon hewtoy ɗon tawi ñande tawoy nene ɓiɗɗo nafata jawdi nafata illa man atallahu bi qalbin salimi ñande dareɗon yeeso Allah subhanahu wa ta'ala on sa ya anda si tawani ko ɓen ɗon Allah subhanahu wa ta'ala inno ya jokko si tawani ko nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ayi andi ko ɗum o wi jokke karmakoɓe ɓen o wiɗi ndaaro ñentimɓe sunna nelaɗo on Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam kaɗon sukkete ko jangi kon fof feewi ça fait ko ɗum adorɗen nanen ça fait neɗɗo waɗugol jihadi kombata hakkude mum e wonki munkin ko welata wonki kin kon ko ɗum ɓuri sattude e diƴƴettugol kafa ya haɓuda e keefeero ayi ɓayno wodi ɗo karma koɓe jannguɓe andi ko andete kon fop andiɗe 9 mais kono saabu welane wonkiji maɓɓe ɗin wawali ɓe jaɓugo reconnaissugol gonga on ayi reconnaissugol gonga wela fiigoy ayi jaɓugol saria Allah on ɗum ɗon haraley ɓe andinde mettede ko ɓeɗo noon ɓuri bonde pilase ñande janggo ayi anda andete ɗin fop ko Allah subhanahu wa taala wi kon ƴetta ɗum boggotora ɓawma jekka weeli foti jokka berari e wonki maki awa a moyen kadi si tawi woni hara a jokka e wele wonki makin tun kono pelleti mo ari landike ma karama ko ene ko non l'islamu wi e ɗum ɗo hay si tawi woni a jokkagoy exemple joni hiɗa wadde zina walla hiɗa wujjude walla a yara e beere e goɗɗigo mo ari karama ko zina no harmi hay siɗa waɗude yeeton tigui no harmi ala ɓani on tigui probléme ma on heddo probléme ma an tun ayi mais yeetoɗa on tigui ɗum ɗo an tiguiri hiɗa andi hino harmi o ara o landoma yeetoɗa modi ɗum ɗo harma a majji ha gayni a majjinori kadi ayi ɗum ɗo ɓuuri hulɓinade awa hay taw woni hiɗa waɗude ɓayno gasa hara sa ari a landike mo kanko ɓay hara o falano sa yeddinike mo joni moƴƴa no gasa kanko on o accayno ayi oɗum o wi anta abudullah ko nde rewata Allah wahadahu kanko tun mukhlisan lahu dina hara ka laɓɓina ɗamo dina kam wa bizalika ko ɗum ɗo amara Allahu Allah subhanahu wa ta'ala yamiri jami innasi dendangal yeɓen wa khalaqahum laha o tagiri ɓe sabu ɗum ɗon kadi ay honnum rewgol Allah goto laɓɓinanamo dina kam ay kama qala ta'ala wona Allah subhanahu wa ta'ala wi'ira noon ka deftere makko bada auzu billahi minash shaitanir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni mi tagirali yimɓe ɓen e jinnaji ɗin sina fiye ɓe rewan ayi
iɗon andi ɓeyni neɗɗo si a tagama mana ila ka toɓɓere man yi toɓɓi nene ma ko ɗon arsike ma on windete ka nder tege nene ma arsike ma on ko ɗon windete duuƴi ma ɗin fopp ko ɗon happete ko heɓata kon fopp ko ɗon happete ko heɓete kon fopp ko ɗon happete ko a wono miskino ha ñande mayɗa ko ɗon happete a wonay patron ko ɗon happete ɗi 9 balaɗo mema aduna bon jon noon sa wi cippo aduna hande kadi Allah subhanahu wa ta'ala ko yamirma ko ya waɗu sababu gollugol par ce que piji ɗin 9 a waɗa sabu hiɗen andi hay pullo fuuta inni Allah subhanahu wa ta'ala wi mo yiɗi wallitede ay a waɗa sababu eɗon andi yewtinde émission men ɓawoje ilandema ka iblisa yaltinno nene meɗen hawa e baba meɗen adama ka ali janna o cippini en ɗo hande kadi kala ko waɗata ɗo hande kadi a waɗa sabu ay hay o alijanna andi hay goto wawata gollande joddi alijanna gollaɗo ha asira a naatu yeyi alijanna la kono noon Allah subhanahu wa ta'ala o wi si hiɗa gollude jaɓu tun an waɗu confiance tani tun hiɗa laɓɓinani Allah subhanahu wa ta'ala par ce que goto kala meɗen hino humpiti hoore muɗum mo kala no humpiti golleji muɗum ko goɗɗo jiɓi min Ibrahima nami wayi kono min miɗo humpiti hoore an ay komo kala andi sino laɓɓinani Allah subhanahu wa ta'ala ko andi fiyake mo hoolo tun andu tun siɗa laɓɓinani Allah subhanahu wa ta'ala wona o wi'iri noon wa ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'buduni mana mi tagirani ɓe ngi jeydinaji ɗen sina fiyoɓe rewan bon a mawniri Allah no hana mawnirede noon ay haray ya andu haray Allah subhanahu wa ta'ala wihi mo jaɓandema ay sabu inna Allah la yukhliful mi'ad Allah subhanahu wa ta'ala kanko lunota ko fodore makko nden o wi si a golli tun ko moƴƴi o yoɓay ay bon haray ko ɗum noon kadi ɓurata welude Allah subhanahu wa ta'ala ko heɗa rewde Allah subhanahu wa ta'ala ko ya hoolo o jaɓanima ay sa sikki tun Allah subhanahu wa ta'ala haray moƴƴa ay bon on ɗo kono noon holli goɗɗo ko ya a gollu ko ya waɗu sababu on sa waɗi a waɗay sababu on say Allah subhanahu wa ta'ala noon okkore ay bon kono kay ta sabu ɓay tun hiɗa andi hi arsike makko Allah subhanahu wa ta'ala fodduno ma kon fof nelaɗo maki an o jihada si taggore nden fof moɓodiri fi lorrugol ma ɓe wawatama lorrude sina haray o lorra ɗon ya andu haray Allah subhanahu wa ta'ala hoddirino o lorra ɗon o heɓete si tagore nden fof kadi moɓodiri fi nafugol ma ya andu ɓe wawatama nafude sina haray Allah subhanahu wa ta'ala hoddirino nden nafore ɗon nde hewtete joni noon dogugol fi aduna si haɗima noon dewal Allah ngal andi haray ni hoorema joni toujours en jonna exemple joni daariɗi waggutuji jowi waggutu kala si a juuli no gasa so juuti ha ko nder 10 minutes waggutu kala bon joni nder 10 minutes joni 20 minutes 30 minutes bon 40 minutes joni 50 minutes joni julde nden hara ko julugol ngol to tawni e nder hara ko julugol ngol tum waɗa e nder ñallal ngal joni haray e nder 24 heures on tawi woni hara ko 50 minutes 60 minutes ko ɗum ɗon ƴettanda Allah subhanahu wa ta'ala an ko leereji jelu marɗa ɗon fi hoore ma e nder ñallal ngal joni 24 heures on hara ko julugol ngol tum tawi hara kona ko 50 minutes 60 minutes si ɗuuɗi ha 70 minutes okkuɗa Allah subhanahu wa ta'ala e nder 24 heures an haray ko ɗon ko leereji jelu marɗa bon jonnon si tawi woni ɗum ɗon hay ɗum ɗon a heɓanali hoore ma andi ko ɓen ɗon nelaɗo mako noon ko ɓen Allah subhanahu wa ta'ala ni wala yanzuru ilayhim yawmal qiyamata ay ɓe daroytake guite yurmede ñande dargal nde tawde si a waɗi moƴƴere hun gotum windete 9 watte ko golluɗa kum wona 10 si a waɗi noon bone hun gotum ko kum bone hun ɗon tum windete ko ɗum joni noon ommo gotum mum foloy 10 mum ɓay pellet si yahoyama yawmal qiyama ñande dargal peesama bonɗi maɗin peesi moƴƴi maɗin an haray ko gotum ma fooli 10 ma
ɓeeɗo noon woni jeyaɓe welsindiɓe ko ɓeeɗo Allah subahanahu wa taala ni ɓe daaroyta he guite yurmede ñande dargal bon ɓe yafantake lette ɗen hay te woni hara ɓe hebbini leydi ndin fof ko wiyete kanŋe leftada bi ɓe sottori ɗum lette Allah subahanahu wa taala ɗen Allah subahanahu wa taala ni ɓe jaɓantake yawmal qiyama hewte tawata hi an gotum makum fooli sappo ma on siɗa faala ko leydi ndin a hebbinoya leydi ndi ilaga funnange aka hirnange a waɗay fof kanŋe e jaman inna Allah subahanahu wa taala mi jonnima ɗum ɗo yafanolan Allah subahanahu wa taala ni lawtara bi ɓe jaɓantake hiɗen andi hay ka dargal ɓeyni si yewtoyama pansan dargal yeehe ɓen darike hiɗen andi ɓenni ɓe yahay ɗon ha woɓɓe fubboyo hay e lakkere muɗum ay bala ñawore nden hino fuɗɗe ka daragol ɗon taw bala ñawore nden hino fuɗɗo darete ɗon ha yeeɓe ɓen fubbo e lakkere muɗum ɓe wi ko honnum Allah subahanahu wa taala akkanta ɗon yimɓe ɓen ha ɓe soñjo ha woɓɓe fubbo e lakkere muɗum koko tawde aduna ɗo ñande be ñande Allah subahanahu wa taala no fontani jiyaɗo on mum on oyni tuubu mi yaafoma ayi ya ibadi istahfiru ala anfusin junuban ayi mana onon yo jiyaɓe an yawɓe ha taƴi moƴƴere Allah nden o wi tuube mi yaafo on oyni bakkatu ko o mawni wo ko o mawni si tawi woni a sirkana wona sirko wona sirku oyni hay si tawi woni bakkatu on tigi on foti wa ndiyan ɗan ka maajo ka baharu walla foti wa jaarendi wonde ka ho leydi ɗo ndi si tawi woni wona wonki warɗa e hoore teware mana wona sirku waɗɗa Allah subahanahu wa taala wi o yafantoma bon an noon neɗɗo on daroɗa welsinirɗa e ɗum ɗon ha mayde nden ƴettete ɗum ɗon yaha noon daroyoɗa yeeso Allah subahanahu wa taala wiya noon hara noon nde ñande hande kadi golle ala ɓay hiɗen andi laakara dewal ko aduna ɗo woodi laakara ko joddi woni toon maliki yawmiddin bon joni noon saloɗa ɗum ɗo ɗon ha hewtoya ɗon ni sara yiya lette ɗen wana golle firawna ko firawna wiwno kon ndo yawno ha wiltode woni amanna bi rabbi firawna bi rabbi Musa ayi bon firawna nde yawno ha o jii lette ɗen o andi hande kadi pelete o da'ata o wi lette ɗen o wi yewo mi gonɗini joomi firawna mi gonɗini jooma Musa ay tawi hande kadi laawike ay joni noon neɗɗon Allah subahanahu wa taala fontanima ɗo juuɗe ñande ɓe ñande tuubu mi yaafoma saliɗa ha maydi nden taw maayi ɗum immintinoɗe a daroɗa yeeso Allah subahanahu wa taala wiya Allah accana nden ñande ɗum hino tikkina Allah subahanahu wa taala tikkere nde tawata harani hulɓini tawatara nden ñande annabaɓen e teddude annabi Ibrahima en e mawnude baba Adama e teddude e mawnude hara o suusata fewtoyde nden ñande Allah subahanahu wa taala o wiya Allah accankari bon nden ñande hara hay nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam o suusata daroyade inna Allah accankari ko si yahi ha satti o ara o daro yeeso Allah o sujja Allah subahanahu wa taala ina ɓanto dewallan ni hande dewalla toro ko faalaɗa kon ɗon kadi nayo wi Allah accankari dey ko yi Allah subahanahu wa taala ñaawu tagore nden mo kala hetta place mum ayi bon joni noon ɗum ɗo fof si a darike ɗo a salike tuubude ruttoyi Allah subahanahu wa taala insinano bakkatuji maɗa ɓay hiɗen andi ko ɗum waɗi si Allah subahanahu wa taala waɗi nde julde Allah subahanahu wa taala eno yaafo bakkatu hakkude wagutu e wagutu himo yaafo bakkatu e hakkude juma e juma himo yaafo bakkatu hakkude suumaye e suumaye ɓayden andi ɓey wo suumaye si ari a hoori no hana hoorirede noon kono wallahi no hawni hande si suumaye ari a yi comportement joli ɓen surtout si balɗe sappo sakkitore ɗen feƴƴi a yi comportement joli ɓen no ɓe woni e hoorirde noon a taway hino hawni e pourtant le intérêt korke kan ko hoorirgol no hana hoorirede noon jonna korke kan haqqe e makka on Allah subahanahu wa taala inni ñande inna hande ko capantati suumaye haray hiɗa laaɓiri e bakkatu wona yummama jibinnama bakkatu tara lutti si a fuɗɗitike ayi bon neɗɗon ɗum no fof ronka akkitude haqqillaji e muɗum hakkude wagutu e wagutu ronka wattande yiila e muɗum si tawi woni oni ɗum no fof bakkatuji ma yaafata si tawi woni hiɗa woɗɗiti bakkatuji jani ɗi bakkatu ñeri ni ko ɗum ko sirkalngol Allah subahanahu wa taala e ko oytata siga ɗin piiji bon ɗum ɗo fof
hino wowduno Allah subhanahu wa taala hino jonnuma occasion no hewtoreya hara ñande tinodirɗa e Allah subhanahu wa taala ala benna probléme ay occasion ji ɗi Allah subhanahu wa taala jonnuma ɗin no wirno noon ko arrahman rahim ko yurmede makko nden adi tikkere makko nden ay par ce que siko tikkere Allah nden adi no moƴƴatano kono ko yurmede makko nden adi tikkere makko nden ɗum waɗi so inni wa ma khalaqtul jinni wal insi mi taggirali jinnaji ɗi ɓen illa li ya'buduni fina yoɓe rewan wa ma'ana ko nun o fandiɗo ay ya'buduni ko ɓe wara min tun yuwahhiduni ɓe wotinɗinanmi min tun Allah subhanahu wa taala Allah ala ton Allah sa wi tun Allah ko wiwɗa ɗon Allah kon o accitete ɗum ɗon kanko Allah subhanahu wa taala ay wa huwa ifradu Allah ko goto si a takkidimo e goɗɗum tun kanko o pottoto qul huwa allahu ahadun allahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan Allah subhanahu wa taala mara yeru ahadun ay o mara sa wi tun Allah o accidima e ko wiɗa ko bak wiɗa accuɗama ɗon ko wiɗamo kon accidima e ɗum ɗon ay wa ma'ana ya'buduni ko ɓe rani wahiduni ɓe wotinɗinanmi ay wa a'zamu ndareɗo wa a'zamu ko ɓuri mawnude ma amara allahu bihi ko Allah subhanahu wa taala yamiri at tawhidi ko wiyete konko wotinɗingol Allah subhanahu wa taala waɗugol mo goto pet ay wa huwa ko woni ɗum ay ifradullahi ko bajjinɗingol Allah waɗugol mo goto bil ibadati ka dewal ay wa a'zamu ko ɓuri mawnude ko ɓuri mawnude ma naha anhu ko Allah subhanahu wa ta'ala haɗi ashirku ko sirkangol Allah subhanahu wa ta'ala kafdugol mo e goɗɗum sirkangol mo noddugol mo e goɗɗum bon joni noon sirku hino ɗuuɗi façon ɗaɓɓugol goɗɗum go hoolora ko wona Allah subhanahu wa ta'ala bon wona janngugol barkinorgol alqur'ana ɗum wona sirku ko kala noon ko ɗaɓɓa par ce que alqur'ana sifa ul linnas alqur'ana ko fokke barkinoden alqur'ana woni en windande barkinoren woni en janggande barkinoren ɗum wona sirku noon bon ko kala noon ko tawi par ce que ko inde Allah alqur'ana ko inde Allah o daaloye Allah ko no marɗen ko barkinode sene alqur'an bon a wawata gollirde alqur'ana laaɓuɗo goɗɗo yeyatama a sirki la ay bon kono ko kala ko goɗɗo ɗaɓɓi tawi wona inde Allah no wirno wa man halafa bi khayrillahi fagadi asraka joni exemple dara ɗo o wi sa wonday ko nun wondirta ko hanuɗa ko Allah subhanahu wa taala woni ko wondirte billahi wallahi tallahi hoolora Allah wondira Allah par ce que sa wi ɗo mi wondiri nena jara a sirkani Allah subhanahu wa taala mi wondiri ɓiɗɗo an a sirkani Allah subhanahu wa taala ay ko Allah tun woni ko wondirte e goɗɗi go ay ko ɗum waɗi si innama ɗo sirku wotta en sikku a waɗay ko natude affaire karma ko bataniyagal tun woni sirku bon ɗon kadi piiji ɗi fokki on tigi faltanoɗi moƴƴa ay par ce que ala ko toroɗen sina nde alqur'anare alqur'ana sifa ul linnas alqur'ana hay fusi ala ko nde acci ko kaari woni ko barkinore ay mana ay wa azamu ko ɓuri mawnude manaha anhu ko Allah subhanahu wa ta'ala haɗi o rentini a shirku ko sirkugol o huwa ko woni sirku da'awatu khayrihi ma'ahu ko ɗaɓɓugol goɗɗum go ko wona Allah subhanahu wa ta'ala wattida e makko ko ɗum ɗo woni sirku waddalil seede muɗum qawluhu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala wi wa abudullaha rewe Allah ay rewe Allah wala tusriku bihi wata on sirkammo noon say an hay e hunde ay rewe Allah kono tan sirkammo e hunde
wonono yewtere noon nane noon ani ko wonno yewtere noon o inni e diina kan fopp ko ɓuri mo welde ko diina annabi ibrahima kan ay anta abdullah ko nderata Allah wahdahu kanko to mukhlisallahu dinara ko labbinan mo diina kan ay bon joni noon no wodi ɗo busi wallahi en fopp meɗen hiɗe rewde Allah subhanahu wa ta'ala hiɗen jaɓi ko en julɓe probléme on ko honto ko laɓɓinangol Allah subhanahu wa ta'ala andi ko ɗum waɗi so wi to neɗɗo on fi a woni julɗo tum fi mi woni julɗo tum ɗon yo naalide a wonay mu'min ko wiyete mu'minu ko ɗuuriɗo e kala ko Allah subhanahu wa ta'ala haɗi a woni mu'min na muslimu Allah subhanahu wa ta'ala ɗaɓɓi de ko mu'minu ɓay en wowlay tun inde nga en fof men de ko en julɗo ko Allah andi woni julɗo na ɗum hanɗen wolde ko wi en fof meɗen ko e mu'minu ko e mu'minu julɗo yagal ngal tun yonata a wonay mu'minu sa woni tum mu'minu haqqan a rentato e kala ko Allah subhanahu wa ta'ala haɗi kom ay oyni o ay oyni dalil galu ta'ala wa abdullah rewe Allah wala tusriku bihi wata shirkam de sayan hay e hunde ay fa iza qila laka wo sivi anamama mal usulu salasatu ko honde woni gebe tati allati den yajibu waɗɗide alal insani e dow neɗɗanke ma'rifatuha andugol ɗe fagul wi'u ma'rifatul abdu rabbahu ko ɗum waɗɗi neɗɗanke ko ɗum waɗɗi mo andugol neɗɗon ko andugol mo joomi makko taw a arifuni qabla an ta'budini andelan ko adi o rewdelan bon neɗɗo sa andamo ko no wawa ton huwodirirde sa anda goɗɗo ko no wata huwodirde e makko andelan taw ko adirde konto noon andata Allah subhanahu wa ta'ala ka alqur'ana e ka sunna e fiyakuji makko ɗin wa dinahu on tigi anda dina ma kan anda dina ma kan wa nabiyuhu anda kadi annabajo maɗon on muhammadu sallallahu alaihi wa sallama neɗɗo fof hino du'a jangude no wona no wirde no faman ata Allah faman ata ar-rasula fagadi ata Allah kala ɗoftiɗo nelaɗo on haraya ɗoftiki Allah subhanahu wa ta'ala ko honno wata ɗoftorde nelaɗo o anda histoire nelaɗo a anda jari nelaɗo anda konto nelaɗo rewi ko honno nelaɗo yettiniri diina kan ɗum no fo a anda ko honno wata ɗoftorde nelaɗo muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ko ɗum waɗi neɗɗon ko ma anda Allah anda diina ma kan anda nelaɗo muhammadu sallallahu alaihi wa sallam fa iza qila laka si tawi woni wi anama ma an oɗo jihaɗo man rabbuka ko hombo jeyma faqul wi'a rabbiyallah ko Allah woni ko jeyimmi allazi on rabbani newɗolan ay wa rabbi jami'il alamina neirɗo dendagal tagore nden bi ni'matihi nemaji makko ɗin e ɓiɗɗo andi ko ɗum ɓen taw ɓiɗɗo ko luɓal bon si a wi ɗo joni ko mawɗo ma jeyma si Allah subhanahu wa ta'ala o jaɓiti ɗo joni nema makko on konto nena ma e bamma mari ko ettuya nema jonne ko ɗum waɗi ko ɗum waɗi so wi to ko neɗɗo on ça fait ko an wo ɓiɗɗo on wo nenema bama on fopp moɗon ko Allah subhanahu wa ta'ala ko jeyi on ko Allah jeyma jeyi nene ma jeyi baba ma o ne'irma o ne'iri mawɓe ma ɓen kadi dendangal nemaji makko ɗin ay bini imati sabu nemaji makko ɗin ay sabu nenema e bamma ko nemaji Allah subhanahu wa ta'ala ɗin woni ma ƴettude o ne'irama an ɓiɗɗo on ay bini imati nemaji ɗin wa huwa oɗo ma abudi ko oɗo woni reweteɗo an on min laysa li ma abudum ala nala reweteɗo siwahu ko na kanko Allah subhanahu wa ta'ala wad dalil seede muɗum qawluhu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala wi alhamdu dendangal yettore nde lillahi ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko wodani rabbil alamina
jeyɗo nde ɗo tagore ay wa kullu ma siwallahu kala ko wona Allah alimum ɗum ɗon koko taga ay kala ko wona Allah koko taga ay oyni wa ana min o wonɗo yewtere ɗo wahidun komi goto min zalikal alam e nde ɗo tagore ay komi goto e nde ɗo tagore ay fa iza qila laka tawni no wi'anama man oɗo jiyaɗo bima arafta rabbaka ko honno andirta joomi ma faqul wi'u bi ayatihi ko mandeji makko ɗin wa makhluqatihi e piiji ɗi o taggi ɗin bon ndareno Allah subhanahu wa ta'ala tagiri noon ndara yimɓe ɓen e ɗuɗude o tagi woɓɓe o timmini tere maɓɓe ɓen o tagi woɓɓe go o timminali tereje maɓɓe ɗin bon woɓɓe go o raɓɓinɗini ɓe woɓɓe go woni juutuɓe ɗum ɗo fop ko Allah subhanahu wa ta'ala tum wawi ɗum ɗo ay ko kanko tum wawi tagirde nin no o tagiri noon Allah wawɗo ɗum si wona kanko Allah subhanahu wa ta'ala o waɗi woɓɓe juutuɓe woɓɓe raɓɓuɗuɓe woɓɓe daneɓe woɓɓe ɓaleɓe taggu makko ngu nanda e hunde bon o taggi leydi e asamaw nangue e lewru e koode ko tata siga ɗiɗo piiji leydi e asamaw ɗum ɗo fof no wawi andinde neɗɗo on enede ɗum ɗo ko Allah wahidun tum wawi wadde ɗum ɗo wona goɗɗo go o maraɗimo e waɗugol ɗum ɗo ayi ko ɗum ɗo neɗɗo wawata andirde Allah subhanahu wa ta'ala ɓayna fi Allah subhanahu wa ta'ala e feeñay ɗo e ma siɗa faala andirde komboni Allah subhanahu wa ta'ala ko fiyakuji makko ɗin ko ɗum ɗon andirta hi enede Allah hino woodi wonano wir noon gonɗingol Allah ko wirni ko honno wawatama okkude occasion gonɗina Allah subhanahu wa ta'ala ko wirni ko andugol mandeji makko ɗin nam haray ɗum wawi nadde ɗo ere men on joni neɓata lanna ɗum wawi tawni wodi ko landirtoto ɗon ko yowiti e diina kan e bayana men on ɗo ɗum wawi wadde 78 waɗon 116 waɗon 82 38 inchallah dans 5 minutes inchallah rabbi no wawi waynodirde ɗum wawi wadde 78 waɗon 116 82 38 e so tawi no wawi landade ko yowiti e darsu men on ɗo inchallahu rabbi so tawni ko famude fi muɗum famine fa iza qila laka si tawi woni mana wi'anama oɗo jaaɗo bima arafta rabbaka ko honno andirta joomi ma faqul wi'u bi ayatihi ko ayaje makko ɗen wa makhluqatihi e ko o taggi kon wa min ayatihi no jiya e ayaje makko ɗen allaylu ay jemma on wanna haaru e ñalorma on jemma e ñalorma ko hombo wawi ko hombo wawi tagude ɗum ha hande ko hombo ari ɗo tawi wawa e kopiyade Allah subhanahu wa ta'ala jemma e ñalorma ma ndareno ñallal ngal yarata ni ya ha niɓɓa si niɓɓi kadi ya ha weeta wona facile ananta gere ananta bruit ananta fus ɗum ɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala tum wawi ɗum ay wa shamsu e nange ngen ay wal qamaru e lewru ndun ɗum ɗo fopp ko mandeji Allah subhanahu wa ta'ala ɗi wawata andinde neɗɗo on enede Allah subhanahu wa ta'ala no woodi wa min makhluqatihi no jeeya e tagaɗi makko ɗin e ko tagi kon as-samawati sabuy ɗiɗo asmawuji jeeɗiɗi wawen andude ko asmaw goto pettirenuɗen sengo dow meɗen mais ko asmawuji jeeɗiɗi woni ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko teginiri wal arduna sabu leyɗe ɗen kadi ko ɗe jeeɗiɗi ay ɗum ɗo fop ay wa man fihinna e ko woni noon e nder ɗiɗo kon fop asamawji ɗin jeɗɗi e ko woni e nder majje kon fop e leyɗele ɗen jeeɗiɗi e ko woni e nder majje kon fop ay ɗum ɗo fop wawi hollude neɗɗon enede Allah subhanahu wa ta'ala hino woodi ay wa ma baynahuma e ko woni hakkude ɗum ɗo kon ay wad dalil seede muɗum qawluhu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala wi
wa min ayatihi no jeeya e mande ayaji makko ɗen allaylu jemma on wanna haaru e ñalorma on washamsu e nangen wal qamaru e lewru ndun o wi'i kono la tasjudu wota on sujjan dey lissamsi nangen wala lil qamari wona lewru kadi woni ko sujjanton ay wasjudu lillahi sujjane allah allazi on khalaqahunna taguɗo ɗiɗo in kuntum si on laatike iyahu kanko allah subhanahu wa ta'ala ta'buduna woni ko rewatom ɓayden andi no wodde woɓɓe goo ko nange ɓe rewata no wodde woɓɓe goo ko lewru ɓe rewata no wodde woɓɓe goo ko kodde ɓe rewata hiɗen andi hay tan e annabi ibrahima e ko ɗum wonno probléme hakkude makko yimɓe makko ɓen ayi bon enen noon en ala e rewde koode walla rewgol lewru probléme on ko honto ko laɓɓinalngol allah dewal ngal rewira allah no o yiɗiri non wa qawluhu ta'ala allah subhanahu wa ta'ala wi inna rabbakumullahu ande joomi mon ko allah on mara goɗɗo goo mon rewe si wona allah ay allazi on khalaqa samawati taguɗo asamawaji ɗin wal ardi e leydi ndin ay fi sittati ayyamin e nder balɗe 6 petti ay nare asamawaji ɗin jeɗɗi e leydele ɗen jeɗɗi koye nder balɗe 6 allah subhanahu wa ta'ala woni ko tagi summa stawa on sayi o fotodiroyi alal arsh ka sengode o arsi makko yuhsil layla annahara himo ƴetta jemma on naada e nder ñalorma on yatlubuhu kanji ɗiɗi hiɗi ɗaɓɓidira hasisan hara hino newi no waɗi facile jemma yahay ñalorma on naata ñalorma on yaha jemma on naata hara hino waɗi facile a nanta bruit a nanta soñdia gordo gadara are walle miɗo wallidiren ɗo ɗo ngala ton pourtant ko hunde mawnude noon ko neɗɗo mo jiyaɗo on duwa wadde taskiye e hoore muɗum anda ɗum ɗo ko nema allah par ce que neɗɗo on a wata wurde ñalorma on tun san jemma on a wata wurde kadi e jemma on tun san ñalorma on an neɗɗo on ko jemma on yata ko ñalorma on ara ɗum ko nema ma an o neɗɗo an o banu adama ɗum ko nema wonandema ko nemaji ɗi allah subhanahu wa ta'ala waɗanma joni noon nde allah subhanahu wa ta'ala no waɗa ɗum oynata an jiyaɗo ɓay ko fima an wona waɗede joni ar walla lan ɗo mi naɓa jemma ñalorma ara ɓay an o jiyaɗo ɗa sokori ñalorma walla ɗa sokoli jemma ay na e fiyaki makko kanko allah subhanahu wa ta'ala one waɗude ɗum ɗo ay kanji ɗiɗi hi ɗaɓɓidira no rewiri washamsu e nangen walqamaro e lewre ɗen wan nujuma e ɗeɗo koode musakharati ɗum ko elta ɗum bi amri e yamirore makko kanko allah subhanahu wa ta'ala oyni ala faame moodi lahulu halgu ko allah subhanahu wa ta'ala wodani taggu ngun ay wal amru e fiyake on tabarakallahu allah mawni rabbal alamina jeyɗo ndeɗo tagore allah subhanahu wa ta'ala mawni ne fi allah subhanahu wa ta'ala fiyaki allah on no mawni e hoore moɗon mawninen allah subhanahu wa ta'ala war rabbu wadɗo ɗiɗo piiji on fop huwal ma'budu ko kanko hana rewede waddalilu seede muɗum qawluhu ta'ala allah subhanahu wa ta'ala wi ya ayyuhan nasu kono yo yimɓe ibudu rewe rabbakum joomi mon allazi on halaqakum taguɗo on wallazina tagi ɓen kadi min qablikum adinoɓe o la'allakum fitum onon tattaquna yon hulu allah ay allazi on ja'ala lakumul arda waɗan ɗo leydi ndin firasan weƴƴitandi wassamaa waɗan ɗon asama on bina an mahodi wa anzala o cippini minas samaa'i o itani on ko asama o ma an ndiyan fa akhraja bihi o yaltiniri sabuɗa ndiyan ɗon minas shamarati ɓiɓɓe leɗɗe ay risigal lakum ɗum ɗo fof ko arsike wonande on o asama mo waɗɗo e saƴingol ɗan ndiyan moƴƴinana on ñaameteji wawon wurde nde tawde neɗɗo on wata wurde san ndiyan essaye ɗum ɗo fof ko intérêt allah subhanahu wa ta'ala ko yurmede nde o yurminanma on jiyaɗo o waɗanma ɗi 9 e 10 fi hon ɗum ha wawamo rewde kanko allah subhanahu wa ta'ala aw fi bi ahadi o fi bi ahadikun wa iyaya fattaquni hunne aadi janɗi min kadi mo hunna aadeji mon ɗin
mi tagi on mi addi on ka aduna mi waɗani on ɗi 9 e 10 nemaji ɗi fof mi timmini fi ha wawola rewde rewelan moƴƴere nde mi wino si o rewilan alijanna o mi yaltinno nene mon e baba mon e muɗum mini si o yahi aduna o rewilan on arta kadi ha hawti on ɗo rewelan mi arton kadi o alijanna o mi foduno on arton e makko kadi sans probléme ayi tiwa awfu bi ahadi ufi bi ahadikum ay fa akhraja bihi o yaltini min as-samarati marde dindele de rizqa lakum arsika wonande on o wi fala taj'alu lillahi wa tan wadan alla andadan dimmo wa antum harahidon lehidon andi ta'lamuna Allah subhanahu wa ta'ala maradimmo ay Allah ho goto watan wadan alla dimmo aran ando maradimmo de tawdo wi ko dun woni ko yafata ko inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha kafi dede dun don woni o yafata ko nam haray abonné Jama TV haray ko dun do wonno e ko Jama TV woni ko addanno en hande haray inshallah rabbi ha e vendredi prochain haray den toraw en fo meden yo Allah subhanahu wa ta'ala firtan en arsike Allah subhanahu wa ta'ala habban en kata wala danden Allah yata danda en kata e kasara e haray den duani on fop e meden duani kadi wombe gollude télévision Jama TV do fop modon yalla subhanahu wa ta'ala nawru on yeso nawra émission ji din yeso remeden duani kadi patron amen do DG JJ Wuri yalla subhanahu wa ta'ala nawra mo yeso beyda golle den wada barki e golle den en fo meden ala danden ala ta danda en kata e kasara danda en sabbu ganye bone iblisa wa rahmatullahi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى أزواجه وذريته إنك حميد مجيد أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته